Reure. Aram. Yes. Alam kana Aram. Ndio Alam. Oh. Rogo tumetar. Rogo tujajanakar. Nal. Aram na ero ne itukanaga. Rogo re. Ara na ero re. Ucio tio doge to he yakano to maki. Asa. Ate murone uga rore pop. Asa. Ni hiyo. Ndio murone uga suara rire komavu. Rogo tia no yigira mugi ati the red long rolling lorry. Tusubwana hiyo maneno. Pana. Yes. The wara mu ya ri horo ayo ri. You see nowadays modern gadgets have a very formidable schedule planners. Yes. Tene ara muri. Dia kora go nyi gito uthaira the traditional god given. Alam. Ya gisogo. Na gisogo kurigana na tire mukiheya kali. Mwaki utia muno nekia kuona comeback ya kumuhegesha ke mama. Yes. Na jogo egia hegezire mwene matha thabari igire. Yeah, iyo ne agakumerio ke gima. Nyamu ne atuika gitowero. Ne giomerio gima. Yakima kororo. But either way, Rogori, I told the mamenya jogo where you call away ISO standard. Nia kuangania. Yes. Ido na didi wekaine. Yeah. Ya kuangania ekoragwo right on time. Iyo ni kenda nga. Ukiigwa ya kuria gwa karugo. Jogo ya gamba utokoga. Ya koga. Yes. Ni kenda nga. Ici getigana cia kurehwo. Ya mukaguku itire cio ya raini. Na jogo ya ISO standards ri. Mwena ni discourage go muno kumetua itoero. Nduvie wake toka. Jogo ya kwa wajambire kugambite. Yes. Kwa guo gotigo kinyete kenda. Kuma mbere ya kenda. Yes. Kwe macoko na mumaguruki. Mukiona mohoro matha ithatu igua ya kuga. Ukarigo, what is it saying? Useless. Wewe nduru thejire ya kera ithano cio tu. Ikugite ithano. Waja kia kugire maita man. Ikore mucito igure. Eso tiki uthagira jogo icio ri. Eso tiko isto uthagira kindu gitawa Alam. Yes. Ale mari kama ito ndimo hega tha twaguraga. Kenda iyo ni huka. Kariku. Kaba. Gwito twendagirio ni Kendi wa Maria. Yes. Akendia mari raithi. Na kari kaihiga riri. Rimwe. Ni kanu kaga itura igima. Oru. Ni kanu kaga. Na ko kare ke gatone ka gwa nginya mai-ini na kara huka athi na mbere na wira. Ta utari undu weka atia? Ta utari undu wekeka. Yes. Wecoke uthimu igiuka. Uyu mekira Aram yake. Ya thimu. Na because this modern day telephones in. No, seti Aram cia mwaka mugima. Yes. Wega biu. Ugikorwo wena strategy ati Monday ukira thaa ici, Tuesday ici, ogu ni uguseta. Yes. No setting nya frequency. No thimu cia thikũ ici nacio ri. Ingithie horeri. Ndiriraga Aram. Na cio cia thikũ ici nacio ire ire yundu. No thimu ici ari ho the previous generation. Ona yahora ni igagira mwaki wake. Wa Aramu. Na hodi ira maita mana. Ni matatu wa kwara hukari. Shida yako. Shidwe wewe. Na Aram now is another discipline. Yes. You see kura do me farafaragia naturally. There are people who are never subconscious metoro. Dakorago athiete muno. Akoragwo haha rufu-ini. Yes. Ano yu andu amwe no yu aginya gukirwo rugongo. Uyo no mukuwe. Ni kuri andu no makoma. Yes.
makomaga ku. Yes. System ishataga down 84%. Agatigo idling area tigeirio 14%. Yes. Na nigetha mukirie ri no mwaka boot system ikinyagia kindu 65. Nigetha arahoke. Yes. Riu acio nio mariraga na kindu gitwa alarm. Yes. And some people mwera na 5 ona especially atumia riu maikagithi tu miaka they wake up very early. You tell them at 5 they will be up at 5. Na ni mamenya aro rema maceithagiria ni mahuragira ki thimu kari ndi murokira ne jokirete okira withambe ugiukiria thaa cigana ne jokirete okira withambe aso ima munyuithagia ara muna gwe character ile you started displaying wa mikira ri igakirira why you gurari thori and you know when you are between waking up and asleep you have a very silly mind niyo mendagiria very useless ideas igikoma 15 tu like 15 tu yes kiria gutegeria ni kubrasi na di kunywa kindu ndigotinda nginywa breakfast ko twathi kwenda ki kwina breakfast ugakimikira kindu gito snooze yes ya ukirira okaigua bari na ndosio ni maceragirwo koguo ingi snooze ndagika ingi 10 this groda nyotoka ki gatoro. Yes. Ucio ni mucukani urakuhingica ni chaita ni mucukani kimunya kira waba gukirio ni miale ya jua kigara wano kiro kona bathia riwa niragera ki kariwa ya wara thimu ri yuma silent yokona 62 missed calls ona haria ri nuramenya wega ume 5:15 ukoro weja na ni urasete te alarm 4:20. Yes. Uy wega naturally 4:20 ndungiona utheri kuma nja. Yes. Wacoka riu ukanotici ugeciria or am I dreaming? Ukaigua honi cia matatu ukamenya kiutikiro na nduthi karibia upate line yako free of charge. Umenya 300 MB of data ginya giathi ni kiare unasumbuliwa na kuguni, wanakusumbua kila siku na ukijipindua. Sasa tuko na gari special, tuko na dawa special ambayo iko kwa hii gari, ukaribia upate ukamenya hau onothia dirisha-ini ucuthie just to confirm. You even feel shy. Ukonofirm kiuma tumaku maraigua ati ni manikio wakora nginya depoti ile itagwo migate daily to ni umiona from your window wabare ukurigo riu wayo kumera tia ukamba kuyoria what happened ukaora alarm ukaora omisetire Wednesday ya next week riu thimu yoyo gokira Wednesday ya next week Ndakura uthie muthenya uritu hato cio because everything looks slow. Murathi ya miru maua. Yes. Ukaura ando thimu. Frank. Wea. Yo tuyorithia tuiha. Na kurumaniria na kiugo tuigite itha ai twaria nawe twebu ati kamwake hiu ati amani kare tha cigana kotarora tha mundu uyu amani hitirwo ni gatoro oi
Yakandandira kiwa kamusere kanini halo dirari. Take igwete man. Nagiadero ne kureta. Waba gucurania atiri. Nyaje thabari. Kana ndiri ori mwerega guthukane. Guthukane ori mwerega. Yuga sikubaya ni baya. We confirm thimu-ini yaku irauga 8:54. Andu acio me mathaa matatu mbere yaku. Ukona igithamba. No hau ndingioya nduthi. Bari. Gari cia Meru riu ni taoni ti barato. Ya murengo riu yo ni guthukia. Taoni ni itha na jamu ngai. Saturday sa even was crazy. Niwe mena muno no gacoka kwigera kakabiro horo wa alam. Ati andu acio haria mari. Yes. Ono ngioya whatever means. Unless you do a helicopter. Which you don't own. Which you don't own, because if you live somewhere where you hear you have no access to a helipad. No. So it's a traditional way. No, no, the time I menya ni ucere iwo gukira. Ndio ucoka ukaguthwo ni jam proper. Yes. Ugacoka rau wakinya hau stage wetereire ngari ri ukona wahuriro thimu warora ri ukona eni mundu savete mama prot fast floor. Alo Akongo. Yes. Kuna kitu umewacha ikiwa na moto kwako, nasikia kukinuka kamosi. Karigano ya favi. Ndo ikira maundu ihenya. Yes. Ukawacoka. Warigano ni kuruta fathi mwakini. Wakora fathi na ni kuninire tokia ni. Wana niyo ihoririe. Nyariria tokeni ciarenga. Hau no mundu akijoka gwatiriri kai gukiuragwo ni mao kindu arajera. Yes. Sindichelewa sawa. Ugacoka ririkana heindo cia igongona riu we nacio urehokeirwo. Na ndungioya ube gutware Meru. Asa. You might not have that financial money. Garameo ni nene. Ni wimenaga muno. Ndakwira kinyira igongona. Uigira ngari. We ona riu ukoro we more pronounced and loud. Ukira ikanga. Unaenda? Ukiyako. Karikira inine. Ngiara inine turate ana matega. Na nende wa. Ngia kwa line. Tarehe kiria. Chiko. Kada ana mesumana ihe. Kei. Olio muboko. Todo ya ndonie ngari ni ikarire muno. Oya gatho. Wona kuma hau no oya gatho. Warugira gatho. No, you get a bad day. Very bad. Na ndo mara eva wa ino no mare koru marenge. Ndagore mbere yao. Umago mbere. Reure. It is the last hour na kumenyesa kidogo. And you know, mambo ingine unajiangaliaga tu hivi una observe kutoka bad. Mundu leo thera kigo kiu ni Bishop Harrison. Una observe tu unaangalia. Na unaona hoyo mudanda. Na kia Bishop Harrison tu ametekerie gweta gaire tu mudanda. Eyo sio ni mwetekeria. Unaona mudanda amekuja mudanda.
Na unajua huyu haendi. Na unajua huyu Begone ni bali. Na Begone ni bali haendi. Ukiwa wewe kasi yako ni kushesa na tumundanda. Unashesa na tumundanda haendi. Saa yote wewe ni kukula tu pombe huko kishekesha tumundanda. Begone ni bali. It's always a vibe. You can listen to him on hours on end. Yes. You argue mine. Because she mata tonesi aragi online. Kwe matuko na zitene muno. Mutiakora wo a formal way ya kuigira matatu. Order. Yes. Ando mazemani ya UTC. Ne muna gireke. Ne muna nile murago yini. Yes. Mwenye nguvu mpishe. Na remeta pickpocket ni market na yo muno nesi twista school yo. Yes. Todo muno matideka no guori. Mauthaira twara tuiria kauva nake. Agakunya thimu. Endo otiare thimu ore. Kana oreti. Yes. Kana kiria kora modo. Yes. So I think necessity became the mother of invention. Adoro maki ya mutaratarashi wako igira ake. Kuigira gagari. And of course with the advent of the circles. We circle ikora very disciplined and organized. Yes. Oge zao ni daishi raini ni siaje eti ake. Kupango. Yes. Ni githa kia rush. Neguo. Nona cia raini ici ri. Just like we are diverse. Cia ndungurani. Yes. Kwe mundu waraga raini iyo. Minding their own business. Yes. Especially Gen Z and some millennials. Ara raini iyo kira headphone yake. Ari oka na yogoka. Yes. Ari kinyukagio ikinya kidogo. Kinyuka ya kinyuki yoguo. Athiathiete. Kwe nao raini ni ono akunogie. Todo dio kana makona ya time ya furi. Ni aragia na thimu. Very animated conversation. Kinyoko na umodo ni anireire muno. You guy. Imagine ulikosana na kama. Imagine kama aniambia tiliambua oshe vyombo ati hawezi kuja. Eda pigia simu huko wewe mundanda. Napigia watu kelele. Yes. Korea again now, they want to engage you in conversations you do not want to be engaged in. Korea do anywhere they go. Yes. They engage whoever they get. Yes. Wewe aletora ini kahora. Kaiwa udhaudhone showe haudhuza. Lakini juu unaona wewe ni msichana mdogo. Unaona hii nchi ikienda vizuri kweli. Naona kama wewe ni hili kaya Gen Z. Unajua ni nyinyi sasa mko mau. Nyinyi ndio mnapigania insi. Nyinyi ndio tomavi. Ndio tomavi togia. Sasa wewe unaendaga maandamano. Unaendaga. Na mnasikiliza huo. Hii mkutano mlikuwa naona rais ilikuwa wapi sababu tu kujua ni wapi. Hiyo hoteli inaitwa X sijui. Sababu mingi sisi tulikuwa tunaitagwa county hall. You want to ignore him a lot, but he pestered us. Unajua kama kuna kitu tumewainamichia na nipsuli nikikuangalia unaongea nikikuangalia. Sini vibaya. Unajua mko na plecha mzuri. Hiyo energy mko nayo. Yes. Ndio ilikomboa hii nchi. Mimi nilikuwa kamkoji ile siku Olengo alichikwa. Na sisi hatukuingia buga. Nyinyi sasa ndio sasa ile roho ilikuwa ya General Shaina. Nyinyi ndio tu Shaina. Hata nafikiria tukiwafuatilia vizuri tutajua laini ya General Madhenge uli alipotea. Munafanya msuli. Sita ni vile mnaigiliwa ni waizi. Wewe uko shule ama ndio umemaliza? Nafanya aviation. Ate hiyo ndio gani? Ni acharahani. Gosh, sio hiyo mzee. Aviation, like aviation, you know, engineering aviation. I'm doing aerodynamics. Ya ndege. Wewe basi wacha nikuambie ukweli. Hii matatu unapagia laini hutaenda nayo miaka mingi. Hiyo ni kosi iko pesa. Kama unasomea ndege
Yes. Ni vizuri hivyo. Unajua nyinyi kuna kitu mwezi somea kama mlisomea rais. Unajua mko na bahati wakati wenu mko na freedom. Alafu unajua ni vizuri nikuambie kwa sababu naona wewe ni lika ya watoto yangu. Nyinyi mnasaidiwa ni kamera. Siku zetu ulikuwa unagandio bila kuonwa ni mtu. So ni wewe na serikali. Na hapo ndipo Moi alituwezea. Kuna magoti yangu moja baridi kinja huwa inaleta shinda. Niligongangwa na polisi ya Turai. Hiyo saba. Sasa nyinyi mko afadhali. Unajua polisi anasikia soni ukupiga akiwa live. Anaweza ono mpaka inchi za nje. Urogeria leo mweni gauge na shigo igire tu. Yes, it was that serious. Wacha nikuambie. Mnafaa mchukuru mkiomba. Sisi yetu ilikuwa gumu. Sasa kama hiyo siku mlikuwa mbunge wakati yetu tungemwagwa kama siafu. Na kuna mtu alikuwa amekunya na hiyo suggestion. Kasema tumwagwa. Kukasemekana ni kama itakuwa mwito wa lali. Usasikia hiyo? What? Mwito wa lali. Hizo ni what? Unasikiaga Wagara Masaka. Nyenye mko bahati. Naona paka mnakula wimbo katikati ya polisi. Sisi kuna wetu tulisoma na wao wakati ya hiyo maandamano ya nini ya kumaliza vyama moja. Alipotelea hapo tunjuagi alikwenda wapi. Paka wa leo. At least nyinyi mko mtandao. Hao kwa story gija bora igira matatu. No kawa ya mnamutika ikari nake yakura. Si unaona Mungu ametuchikanisha tena. You are about to have a long drive home. Sasa sababu naona huko simu. Hii simu ndio mnapagaga maandamano naye. Hii ndio mnachitua Ruto nayo. Sasa mnaongea wangapi saa hii vile uko hapo? Haya. Bona huyo mnajuana. Hapa this is just on X space wako kwa X space. Ate mtatuonyesha mambo. Sisi tulisaa watoto chupafu. Wacha sisi tujiangalilie nyenye mkitupigania. Sababu wakati tulikuwa napigania nyenye tulionyeshwa lukungu. Unachukia wapi Mondanda mtoto yangu? Regen. Regen. Na siku hizi nyumba imejengwa hapo inafikisha ngapi wa bedroom? Komuse alikuwa anakulia nguruwe hapo. 84 ulikuwa wapi? Ati gosh, 84 mzae seriously. Mimi ni wa 96. Ha. Huyo mzee 96 tulikuwa shasika yeye. Tefo alikuwa bado salio. Tefo mama yangu alikuwa na 2 years. Aya. Unaanza ruhusu mimi kulipia nauli ya kufika Regeni. Manake nakaa tu kama wagesi yangu kabisa. Wewe unaitwa nani? Tate Janitori. Na hiyo ingine ya kwenyu. Mudhoni. Hiyo ni mzuri. Nimefurahi na wewe Mudhoni. Unajua sasa ukipatana na mtu mnaongea lugha inapelekana. Ndio kweli. Ni wako hiyo horo Mudhoni. Inakuwa ni mzuri. Lakini usijisoeze disco na vijana. Hapo utaragia ile ginyaraya. Mwakora kajamu. Hiyo no nyumuralia gari ngima. Hakuna unaona hapa tumepita njuu. Wakati nakuja na lombi nilikuwa nimeandikwa River Tax.
Ushaisikia? Siasikia Rivertex. Ilikuwa huko. Hapa barabara haikuwa hapa. Ilikuwa pale. Unaona pendua kichwa. Unaona pale? Ilikuwa huko. Kuna matatu moja alikuwa anabeba sisi, ilikuwa inaitwa Hamilton. Elio kajenzi kea jana posted it. This guy is just giving me stories. He's boring me like I don't know. I am shindwa hivi anaishuka. So neither I don't have enough flight, ningeshuka ichukua na mat. Ulia bado mnaongea na generation Z. Ni Gen Z. Ate GV Gen Z. Oh. Sawa Gen Z. Gen Z si wale movie sama manini sinema ya wa China. Yogi adu age mutire marona ni uhuhirie mwana ucio muno. Na ndararia no kwamukeria. And she is very patient. Mnanifurahisha. Mimi unajua tangu saliwa kwangu sijawahi kaa kwa lami. Mwogopi hata ngani. Na mwogopi hata tunae. Unajua kuna mzee alirudi kwetu Ushago Ichuga. Ligongwa na tia ngazi kwa masikio. Paka leo anasema anasikiaga nini bahari kwa kishwa. Historically married. Is in a Maya. Yes. Nekeka. You see, he's undergoing a period of exposure. Yes. Mutumia wake ni akora wakimwikua. Akamwira he's a late bloomer. Kuya gwataniro cia nja wake iko. Niacereirwo ni hindi ateng'enya nake maundu mau na andu aria igetaga ndogo ina noyo meta ndogo si mundu ikona ndogo mtu akona ndogo yes dio no ni ara kubasirwo kubasu tagitono. You see what happened? Nyana akiumagara eti akauma mucie. Of course muthuri akiumagara na tuona ario horo cio ahari. Matuko makuheana notice na itinerary. Yes. Akiuga ne guthikiumia kimweri. Niona hau no mwaka heane horo, something that can hold water. Something tangible. Yes. Itakurio ciuria. Toru no ure kiundu kihota gatho gwa kameme. Yes. Wa tuika ni athie na kundu gwita Dabibi. Na machuguri make makewira Dabibi ya Naivasha. Yes. Maraki gane horona ke na mutumia. Yes. Kupe Caxton de athie kwiredi moro. Ena ready moro. Yes. Na ready no ona ari mutumia arakaragira ri ni igwa ari marigenge. Iwa kimoria mundu muritayu ri wacoka ha ana pena daipa na ikone jigua ni uhoro thiathite no ri ya zukathie Dabibi. Yes. Thino rokeire acoka ekuma Dabibi ni quote Dabibi ni quote. Yes. Oguo Dabibi kirari kipindi ni kipindi ri thabari hasanze rari ya molo. Dabibi ne munyonyo urahagiritwo. Yes. Nigetha marua maku magara maume. Yes. Koya no kindu gitagwo riri nyamwe ici thigari cia thirikari heo cietagwo acia work ticket asainiro work ticket na tondu yandikwo Dabibi ri amenya uria kumanuva athie nginya molo ndagacemania na borithi ya metagwo check unit acio matirugamagia ngari ara barora ngari cia thirikari specifically. Yes. Wapi
work ticket. Ndio hii mbona inasema ngong unafanya nini Murang'a? Emergency. Ndio usiniharibie kazi vile siwezi kuharibia yako. And we know what goes on after that. Yes. Acha wakali. You know, mundu maikanti na mutumia miaka igana ona ri, you can assess no menye enake enodu. Yes. Kaxton kritiru karibu una keri ona uria ndamukirwa ri hena problem. Yes. Kaxton ni ariga gwikirwo nyamu ito ri mobile banking thimu-ini na ni njega ni ho yahuthirie maundu thiku ici ni ariga ku upgrade kindu gitwa smartphone na kimwana kia muru weri ikimwekera nyamu yo itagwo mobile banking iwa mondo ragario hau akagucia mbeca kana akari hakindu ario hari thimu-ini. Yes. No unknown to Caxton ri account ire ya tethirwo hamwe na mobile banking app ino ri ni iria yao ya iria ya rugongo na account iyo ri yandikitwo muka Maria account ya iria not on wa easy maneuverability ri mutumia nwe wandikitwo no mobile banking thimu-ini yao ya muthuri. Yes. Riu ekuria kwa dogodogo ri ni arari hato indo nayo na ari ha notification cigothie kwe mutumia ya raika wa kaiwa cash 3,000 paid tomorrow hardware kai dogo ina mwako apparently nyumba ko na dogo akirwo no mundu witoka Caxton riu ni maragucagia ero tondu ena kimwana kirarua Iwa gura tarimbo akari ha. Yes. Ararutirwo message thutha weri engi aero ici nyane cia moro hardware. Yes. Na hena ingi thimiti hena ginya wa ina ni spirit. Yes. Ira umakie ni aginya hali na ile higinya ria moro sub count. Ale ginya thirikari cia matura Caxton yuko ukumurugamirira ginya maundu mage thirikari. Ai, ni eci ndicioe. Ndocioe. Tiragĩũka handũ harĩkũ? Ũhoro wothe ndĩna CCTV. Savera tigĩtwo mũciĩ. Ĩrĩa rĩu yarehire ũhoro na nĩyo rĩu nginya acokire gũikarĩrwo thĩ nginya nĩ athuri arĩa makonie mũciĩ ũcio rĩ nĩ ĩrĩa ĩrarĩ 12,500 paid to Turia guest house Moro. Na nĩ account yao ya iria akiro mwaka ari mwaka wa kũrĩka rĩ mũrathi utĩri Iyo no gũkama mbeca irakamwo Moro tugagĩtuĩra ithuĩ tũrimũĩ. Yes. Njaguti ciaku tũharĩrĩre ng'ombe we indo tware Moro. No. Ya thiĩte bengi kũmathomera.
Hata nyinyi mnakuagwa na madharau nyingi. Mwekaga oguo niki. Hii mshana yote ya kusema mtu ametoa pesa ni ya nini? Na mnasemaga mko na nini? Wahalagania. Munatuma mwezi jua ile simu imelipa na ile inatumio si moja. Hapana bwana Caxton, huwa tunatuma kwenye nambari ambayo iko kwa registered kwa hiyo account. Lazima apate. Kwa nini? Si munganiuliza. Munganipigia mniulize kama ningetaka situmwe kwa namba ingine. Sasa mtakuwa mkiharibia watu bomba na sisi tunampea pesa. Mnalipo ni pesa zetu alafu mtuharibie manyumba. Statement yove ararutirwo uria tari. Sasa kama hii ya guest house serious ni chuari. Hiyo ni message ya kutuma. Hata wewe ukiwa hapo mwenye anatumaga na nionyeshwa ni nani, uwezi jiuliza. Kare tanginya county government. Ya modu fani. Molo sub county hospital. Ale tanginya moro huduma center. Na kaboni ya mai. Hau ni munyite kubaco. Notification ciothe ciĩ rũgongo. We moro ri cirathiĩ rũgongo. Na karigoro ya ndwari ari hane wona sikio ndoko nona ni saba. Kumbe report irathi rũgongo. Ayo sasa hiyo ukikuja kucomplain hiyo mzee, hiyo ukuje hapa kwa bank, labda tukupatie namba ya watu wetu wa communication. Tupatie. Mumefanya mbaya sana. Hawezi kunifanya hivyo, talipo ni kitu ya kuambia bibi ya mtu nimenunua molo. Na alikuwa anajua nikonda pipi. Misumale kilo. Ate sivyo. Yes. Hivyo retali sisio. Koigua ritwa riu tene. Ato muthe sivyo. Ritwa riu etekete rigima ni tari sisio muheria. No rekare goma kamwita sivyo. Yes. Niari tuhagira muka hedra mathie maundu nake cithio ri wakorwo wi kombe angiheo muhiriga-ini wakwa ori ni guthiira nduki maundu ndatiraga. Yes, he is a good man. Yes, and one way or the other, not in a very progressive way, he makes his presence felt. Yes. Ni moko menya cithio makoroko no nginya mumenye cithie ku. Yes. Tondu kuringana na muhiriga wao ri research ile mekite ri concentration span cia cithio ri makinya igongona ri itikira ndagika 42. Ageretie pio. Yes. Kumiriria. Yes. Ya 49 ri akoro cithio ngi. One way or the other, he always sneaks some alcoholic drinks. Somehow. Yana kwa kije tayari mwere makiwa ni alika gotero. Cithio akeigira handu. Alora guo. Akaro kaneka vuyo. Kazuva. He's a habitual drinker. Me chongito timo giria.
nĩ mĩago yake no akĩrĩa acoka ũkunda twathi kũndũ nĩ mũnegeni mũru na cithio harĩa ritũhaĩra andũ nĩ atĩrĩrĩ agũthaka nyamũ-rĩ agagwo ndagĩka cigana ona agĩcoka wima aciandũkaga o hanini agũthaka nyamũ-rĩ nĩ engageaga speakers mwari akĩaria-rĩ nĩ ainiputaga kĩraga adlibs ndamugeithia muno nĩ ũcio maigua njĩtagwo James Maberu na gwitũ nĩ kũrĩa gwĩtagwo Banty Forest nĩ ndĩkũĩ kira cidio ndĩkĩũĩ kũndũ kũu ũrakĩrĩra mũndũ ũyũ aigua nĩ mũnyiti ũgeni kũndũ gũkũ nĩ Banty Forest west kana north yaitwaĩra andũ tondũ nĩ engageaga speakers nginya ahunjia yes agũthĩte kanyamũ rĩu mũhunjia nĩ athiaga kũnjia kĩuga na tũrerwo atĩrĩrĩ roho wa ũndahire tũtige akĩhunjia wega ũyũ it's very brilliant niĩ thiĩ ũguo thiĩte nĩ ũgũwe nĩrona nĩ ngũhonoka ũcithio-rĩ they were going to a very important occasion meta mũhĩrĩga magũrĩirwo mũirĩtu yes mũtumia wake she hacked a scheme ya kũmwĩkĩra kĩ nyamũ ĩno ĩkĩragwo mbarathi ĩtagwo atĩa yes auga cithio nĩ gwĩkĩrwo kĩ matamu aragĩkinya ũrĩa magĩkinya cithio is a very good time keeper yes ndaceragĩrwo acoka rĩu kũmomokana way into the event makinya-rĩ manyitwo geni marĩa-rĩ rĩ etagĩrĩra mĩario yanjie kwarũgamwo kũinwo-rĩ akadicovu andũ-inĩ ũkona kĩgoti kĩorĩra marigũ-inĩ ĩtũkaĩra ta spaghetti and somehow somewhere he always know the geography of the place marĩa ũrauga gũtua kwario-rĩ host marauga atĩrĩrĩ nĩtũkwendaga kũmenya ũrĩa ũgũikara haha high table tondũ nĩtũrakĩmũhete vacancy ĩyo nĩkũkĩmũtambũra twĩna athuri arĩa megũikara aya nĩ agũkũ nĩtũkwendaga kũmenya ũrĩa rĩu ũgũkĩmũrepresent mwena wanyu athuri othe marauga atĩrĩrĩ cithio cithio arauga nĩkũmwahe andũ no aca wamacaria mũthuri ũcio wetwo Taricicio Mũheria nĩ ũndũ wa itu please nĩ ũka ũikare ha next to mheshimiwa ũyũ nĩ mheshimiwa wa family itũ rĩu nĩ anĩrĩrwo na kamero yes rĩu he is still adamant no rĩu arona he is creating a scene ũrĩa cithio na ragithĩ itĩ ũraheo ũcoke ũke kwa muma haha cithio wĩtirwo matatũ kamero-inĩ rĩu cithio-rĩ raĩ na wĩki gakobia gatakara kao Ojwang-rĩ aragacokanĩrĩria moko nĩ gakobia gakũmbagwo kaũndũ gakũnjagwo ta gacibũ akũmbwo agaikia mondo wa igoti wake wakĩanda akirwo karibu yes ikara hau and Cithio is not very tall so he was very glaring rĩu nĩ athi high table yes na hĩndĩ ciothe yagwetwo-rĩ o mwaria thutha wa mwaria tondũ nĩmarakĩ-observe protocol mheshimiwa witũ mũthuri mwene mũciĩ ũyũ mũthuri ũyũ wa thoni aitũ mũthuri ti Taricicio makahũra rũhĩ nĩkũmenya nĩ kupeanwa ako mateka arathiaga kwehera akerwo Taricicio nĩ ũndũ wa itĩo nĩ ũgũkindĩria haha nĩ ũrabataranio mũno mbica ĩyo nĩ njegekio ikara wako kona macio nĩ au cio wa mari na nĩ njũĩ mathi mũcema-inĩ nawe harĩa haĩte bunda na ngiuma Taricicio kwenda gũteithio atĩa
Iyo yandu ingiguciria njiri. Ndiri yoraga mundu muthenya umwe. Ningugwa ni nyota. Ningugwa ndete igwa ki. Mukiore wetagwo cerebro ni uretia. Karo ni uikaro hau nduri heo hakwaria. Ira turirikia ugithiwe cembari. Niguo murika atia. Muriokera. Niguo twika guku. Ai karagu. Kona thuri aria oe ni amagire. Kahura thimu. Kehoria kamurika gake. Sharuthi. Oi. Kamuyandu muranywa. Ngai ndora gone sonda haite boys moji gireire. Yete meherega na nginya stone. Ando tuanirio na haha. Na ndue nake andu ya guku na no merire matinda mai turehera melon. Cia gambanda buchu. De melon ni dhani ya kanana. Di te melon ni baba inanathi kwanja inapo nere gutuhitia. Na soda meheriga yove. Muni tenki nyakiri stipita lemon. Natiga shop tatiga adirire. He was not happy. And why these people are so amused and they have consumed nothing. Kwa jago etoma gokira na ruhi. Yes. Ayo hakwaria. Speech yake irari a record 2.5 minutes. The shortest of all speakers. Ale kiaro ya giro thege giathi haria marigo-ine mucema. Jera mwana ke. Roji terega. Mongela tenge rojo muno. Rumono. Tabai monde ngaria hinya. Cia kunyitithania. Akinyere ayagi. Na motia kongiania ndigia andu gudere murebi. Dali sisio muheri aeke yesivio. Sivio ne arakabati. Was clouded. In a position of glaring. Aona yebisa. Ono rio kwagire iwa. Ikwana maundu mani. Ikwenda. Nyanyet botikana ndwa. Ndinge mukandwala hau nienga umanyinuke. Tocio no amugie ngari-ine mukiinuka. Nito ndirana maguku. Mondi ndie hau. Yandra ezeto nega toro. Murahura ruhe nginya muhunje nenda kumenya no ucio letwo cithio. Nginya kuwa ndwatha guthie mundu to cithio. Aya. Eva.